may sa akmet kadagiti mahilig adumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngegan ti pannakay drama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton at danton anak mi. Ngem nagbidutak, takarkaro pay kiti adi na maliklikan ti arak. Ngem oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kiti agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Sa dino ti papanamlakay, nakabunang kaman. Mapana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Ken may sa, awan mo ti aramita kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, Da kayo latan kadagiti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikararagan daktolatan. Wen, ngam dumalatamat no si kaamis mo ti mapan ije simbaan, Rudy. Wen matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talaga nga mina naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ata kayo latan ti mapan makimisa. Di kagdanag, ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam dayta alakay. Wen, sige. Panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, intayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namartag ka manan, Rudy. Saan matagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Nag-inom magmadbasitan. Malaalala, sobrang katalabaran ka. Itikas na, maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan, tapno saan ka amala daw iti trabaho, lakay. Ay, uwan bakit? Yung pagkit di tariningnak. Aldaw mat gaya man. Ne, nagunagmat day ta na sinay bakit? Abay, at nakati parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanin akas laidi anabakat ti pamagim. Inom kan tumag ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Tahel tiyak bakit? Ay, isardeng mo nga minan ti uminom iti arak, lakay. Minalum anabartek ka sumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kasta bakit? Agas nga rod mati bambanog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Paypay anak kadilaan. Sa nabali, taday talaang magtibisyok. Nagsarita kami kin ni Luis ay di kalman. Saan ka kanaw amaan anawa anak ka? Dayta ka diti makagapo. Iso nga imay kayo diti balay nanang. Umaydak man ang sermonan. Isardeng mo nga minon ti panagin inom mo anak ko. Parparigatom laeng ti bagim iti kastangar aramidam.
Jakmet parparigatan ti pagignanang. Parparagsagak kit di Agas laang matibambannog ako nada. Ay na, maangtad lang iti sakit da itang arak. Nang runa kat kanayo ng matan ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilya ma. Aglunek akanayo nakngagbartek. Ngamiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak? Ititid ko mati pagrabang kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawunan, adda akong dita anak ko. Ang kaasyam mo't ni bagim Saan nga idaw-dawat, ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaang ti pamilya Rude. Sa nabali, tatantanimatan agradwar iti kolehiyo dagiti apo ko yun, nanang. Saan dan tumit siguro abay-bay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbag ang Rude. Matay nga ibagbag ang ay unay kan. Sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Katuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tayo amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa, sa tinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tata, awan ni nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape? Siya po hati agtimpla iti kapeyo, tatang. Sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayaman. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan na tulang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, Ayawan kaya. Ada ba kati allowance mo, Atoy. At dapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito nakamukan iti dayta. Sangaribo amin dayta. Gatangan di kayat mo anak ko Dayta mati para kini ading mo. Si kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartak nga gawin. Unay kalakit din ay bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak natin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam lang ti pagininom mo iti harap. Iti kasta, mapadakkel tayo man, mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo, bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaang inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Ala, wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panaging inom ko Tay sumat ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto tayo bakit? Nangalaam ka dagita asida lakay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rut Siyempre siyak pa'y ti kunam. Amok nga minti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ato ti maala na. Mala, ingkakat iluton,
Taiso ti pangarabian tayo, bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamutlaangan iti kolehyo. Kablawan ka ron ni anak ko. Agyaman ako na kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatan. Ay na, di mon panunutan dayta anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakiti, para iti buklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iawat ko kan ka. San met ngamin ang mabalinadya kag gastos. No kas nga agsasango kami kadagiti kumpare. Mapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umupubing. Agnakam kamot kuman. Nanaka magmagbagat. Ay na. Lugyan nagmananako na akong Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatigda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka diti ang sakit. At ayaman tawasan nga sakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay sa nakasagana ako namatay bakit? Ay na, saan man akas tati ibagbagam, Rudy? Malahay dulin mo kitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta bagay. Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman ak anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namatan ti panagbarbartek na. Sige nanang, bayan yun. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatad nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daddo maapaset ti dagami kasinsin. Nay, apay ngayla ko yung kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramaten na. Ay, kastaya. Wen, sikati mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apang ilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaruba no bilang. Ay, kayat ko akasinsin. Sayang mat nga agpaiso tayo adaga no sabali ataw ti manggatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sabali. Ta talaga ang masayangan ak. Kasapulan gamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. At umat gaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin,
Gatangak dayjay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga gipatakdera kiti baro. Ngam ti pa-renovate mi. Isumit lang kami na parehas ti gastos. Ilimot kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa tuman ida. Agasam, dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rot kasinsin. Kasla ka ano laang iti nairugi. Ngamita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin ng ditaw. Panawan yun to, tidahan na balayaw kasinsen. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaro ba tayon ton kasinsin? Ay, wala kasinsen. Aging ga kadiita, kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa, ti may papaniti daytoy abalay kasinsen. Wen, jak pa yung pagpagakan ko na kasinsin. Kaya't kung kami nasurpresaan, makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti may patpatakter dito kasi dagyo. Ay, wala kasinsen. Saan to siguro amamatay? Wen nga rod, Uray arte ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsen. Wala kasinsin. Pudnong arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawit, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man gindi, di ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggaw ak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, dinakakan kan arakupon atan agak-arak ka. Sorry bagat. Sana balita siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanam iti kusina, lakay. Ay, sige. Agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawa. Dinan na paulan tinapan iti silet mi. Ay, jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silet mi apaman ang makariing. Bigat kaya man. Awan mat ni Rudy dito itdami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo. Tainik kanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti barong anamnama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni tatang! Ni Bea da dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanak ijay salas. Ni tatang!
Nanang, sana makasao. Kasla marigatan nga gangas. Anya, ay, Diyos ko. Rudy, again ka. Rudy. Tatang! Tatang! Sige, bunggunin niyo si Amayo. Ringan niyo. Tinasayaan, itaray tayo lang ni hospital ni Tatang, Nanang. Patpat ganda ka unay kadagiti anak talakay. Pangaasim ta lumaban ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko. Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayo ngagbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umunag timakan kayo? Nanang, amangan no agsakit kayo. Iti saan nyo apanpantangan. Wanmat nga minanang. Kayat yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading. Ingka mangalay iti kanan ni Nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngaminawan ka matan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Di tayo mo't ninamnama akas to'y ti mapasamat ka ni Nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit ang panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo na agladladingit, Nanang. Anya nga yun. Gasta talaga ti biyag. Aglulat tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti Amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan. Tanatay matan na ditay na bakpakadan. Uwan nga ron. Ngabkas na kunakon. Masapul nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Ngaging galangan ijay tintat ti Diyos abiyag ti Tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti Amayo, anak ko. Diyos ko. Italagmin kan ka ti amin. Ti pagayatam ti matumpal ako. Agyaman kami iti panangipabulod mo kada kami iti nasingpat. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Samay kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakadkanwami. Nasakit ti kalaat nga ipupusay ti asawak. Ngem nalagan met ti riknak anang palubos ken kuana. Ngamin, uray kasjay ti kinaartek na, di nakpay pulos kinabil ken inapa.
Kang runaan iti amin, saan da kami abinaybayan a pamilyana. Ita, adamot den bukod a pamilya dagiti duangan anak mi. Ket adamot den apukok nga isu ita ti aw-awer ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Luisa. Maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangngeg ko a may drama may papan kadagiti naulpit nga ikit, may palagip met kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay a naawis akmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manen ti amami iti addamet laeng anak na, ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami a mangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami, tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino. Kaslaad na napatig nga ibagaman. Ay ayaban nak nga minti kumparek nga da Manila. Dakdakkel ka no nga minti sweldo ijay. Kat, anyangay kumayta, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laan ti makaammo kadagiti duang anak ko. Anya? Si kalaan nga minti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damutan. Saan damutan nga uping apapaanawa. O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan mesa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ako na, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anyangay nga rod, talaga kas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak mat dagiti anak mo. Agyaman ka talaga, Nora. Awan anyaman na. Di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayo, Marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito balay. Tapno addamit gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Sika, Ramil. Tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito balay. Wan? Wen, Auntie. Anak, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararagtapay nga umuna, ading. Sige manang. Agkidem akon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pala kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Idapon nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay maputengak no awan silaw manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka katilaang ditoy? Okay lang, mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaang. Una, kastak matlang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam ka tumatlaang. Wan nga rot pare. Ado ti jak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso ang medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare.
Sana bale, tadamat Google Map. Wen nga rod, pare. Mairuam kan tumat lang pare. At dayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka, pare. Katagyaman akmanan. Dakkel at tulong daytoy para katagiti anak ko. Awan yaman na pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka, Mat? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda iti nasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipawit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadanan. O sige, sa anak pa nga mi na makaawid. Tamakumikum kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpot a parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, wen? Wen ko naklangarudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitad kumatan kadagiti anak mo. Wen bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti agurukuray ang matrabaho dito balay. Nawatan nyo, ha? Wen, Auntie. Kat, anya pailaan nga ti mulmulagatan nyo. In kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat na sa ganaan kayo mutin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Maalala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta. Di mat nagpawit ni tatang edikal man iti allowance mi, Auntie. Ay. Di nakman surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrek kayon. Di dak disturbon. Ramil, bagkataman di tangke ti paglutuan, pairuar mo. Uwan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan diti kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wen, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wen, Auntie. Oh, anya pa'y laang ti mulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Uwan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ilako inton bigat. Dahito iti bayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak, madam. Mabitlaan, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay na, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Apa yun, madam? Wala. Agimakos, di ba nakitak? Ha? Tulungan na. Pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuron atin lutok abananak yo. Wen, Auntie. Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami. Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkapsat ti mapan aglako.
Ha? Anyan tulaangan nga iti ko na undag iti tao ang makakita iti anak ko nga agi sur-sur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam ket din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay ken kuana ti agla ko iti kasta. Nawatam. Wen, Auntie. Kumusta tirik na yo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro dayjay. Katagyaman na kiti panang tulong mo kanya. Marino, iho. Awan anyaman na, Madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo atao. Nana ko namlatan kanya. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, Madam? Anti ko na, saan ang madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Alakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaam mon marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti itit ko. Kayat mo ka ditagpay kanya kas driver. Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itit ko kas gongkonam. Ha? Di kagda tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas. Tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello. Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan, Marino. Nagsapad na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan nga eh? Saan da ka di madla nga papaanawakan ka? Ay, kit gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Wen ka di, saan ang problema day ta? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O, kasanungay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Into no may alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tanong mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ha? Pakikita man bakit? Aman kit di mo't no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Ne. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti pagpagana. Kan apay ngay adyak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo. Selene! Apay ka ni Auntie Nora? Apay tarupam! Anay ko, Auntie! Anay! Di man kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak.
Kalpas ko lang kami na naglaban, ti. Ang rason ko pa ila. Nanti, nagsakit tikat dalyo. Anay. Naabahak lang arudan iti sugal. Awan pa'y masangpit ak amakan. Ala, inka agluton. Darasam. Nanti. Palubusan nakakanunibos nga gawid, Marino. Hanggang urayin pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Buwan pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso amawatak trik nam. Basta wagan nakadagos, into nagsubli ka, tapno amok ti bagbagak kan ni boss. Buwan pare, di ka madanagan. Tagsubli akmat laadagos. Ay, hunggayam. Alam da ito'y. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ang unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigut matkit di pare. Ala, pakumusta am tumat dagiti anak mo. Nangruna ka ni Ramil. Buwan pare, makadanon dayta iti inaanak mo. Nukasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino. Buwan anti, iso nga umayak agpakata-kata kayo. Ta sa anak pa ilang nga sumrek iti sumagmamanong aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ito nagsubli ka. Ikuyog mo itan, taagnaot kayon dito'y balay. Ay, sana mabalin na anti. Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka mang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman di asawam. Anya. Basta agawit ka, katinto nagsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatang kanti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May sakamat! Anay ko, ante. Anay. Urak, tupay ka nga at matingal arabidom ka dagiti anak ko, Nora. Tatay. Jaglaim pagrup amay tulad mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensya ka na kay. At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintad tinaramit mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Sumskamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Labinita ka. Nga manipot ta. Putdentang di relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Dinggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayaton ka unay. Gusto, Nora. Dakon kaya't amang ganpay dagiti bagam. Alaam aminin apat badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Ay, kung pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramit ko. Ikarit nga balbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Gapo iti panagpakpakaasi ni Antinora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balaymi.
Jak amo nurumbang wano saan ngayon nakistoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man, ngem amok apakaadawan daytoy iti adal, nang runa kadagiti padak an naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti innak istoryaan, ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanya. Saan to apulos? Si kalaan ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatag. Agyamanak numatak daram day takarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang dagtagik kwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen lakay, agan anat ka iti panagmaneho, ma. Wen, bakit? Awan rumbang nga pagdanagam. Kabagalak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wala. Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan talakay. Wen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngumada ka pa'y lang dito'y balkon. Umunig kan, tadi kakat malamiisan. Sana bali ta nasapa pa'y matnanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayag labiit ni Freddy. Sikati makam mo, anak ko. Angam ne, di mo kumaunay ti agpuy-puy at wan. Makapadakas kan kadayta, nang runak at masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak mat ngamin makaturog, aging gaajak mapasangpet ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatangyo. Urayom nga rudan ni Freddy, nalabit apaawid ang daychay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kay ingas unay ti inay-ayat ko nga inana. Ay na, nakay-ayat to'y anak ta, bakit? Nakalukluk magngawbing. Wen nga rod lakay. Gat kasano daytan. Adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta, bakit? Dubliek tagtrabaho. Tapno at napang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga nagasatak. Takasgan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanya. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak dan ka. Mala, at papigsa kang harudadagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Ay, niya? Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka mangan. Iti kasta, agsubli at dagos ti piksam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O atoy, at apay prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan kan karne ko naman. Puwen ananang, nagpalengke ak ngamin. Isungayin lakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman barok. Talaga nakasingsingput ka amanukang. Angam ay na, nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka.
Dandani inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kata kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sabay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na itulat na ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino dayan ki asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturok pay laang. Napuyatan nga min ang nagbiyahe iti rabii. Kasta ka de. Mala, bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain, tapno makainan na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo kenkwana? Ay, awan mat kite. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naipagangamin ni nanang mo, anang inagas man ka na iti sedaan mi itay agsapa. Ay wan tatang, isumat ti kinuna na itay simangpet. Man-manaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyo na. Responsable pa'y nga amaken asawa. Saan lang nga dayta? Nagagid lang harudain, nasingpet pa'y. Wan tatang, panag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa yan naimot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasdi asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan, itimplam iti kape, kasjay. Wan tatang, kasta talaga ti ar-aramidet. Apay no gumatang kamat iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laang dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laangan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamat dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamat pang kontakak ken ka, ah? Nangruna no kas dyan nga agbiyahe ka. Saanin ko nagtumit? Sa nabali, taon time mati pa nagawid ko dito balay. Awan rumpeng nga pagdanagam kanyak, bakit? Nasaysaya at matlaang ano at damat cellphone mo. Saan mat ngay daw dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton at danawatwat akwartak, bakit? No mabinsan, husto laeng met nga uray awan dayta cellphone. Sulisog laeng ngamin dayta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita man jay manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apuon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga agusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adinan tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taiso pa'y ti mapasadaak. Padasag man ti agbiyahe ti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kasta lakay. Ay kat anyang arud ngay. Agano saka, ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat apuswan ti bagim lakay. Agi na nakamat,
Sana puro trabaho. Masapol na makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga mo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw? Ang amlakay. Bakit? Masapol nga agkagetak. Ti birok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Di matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at tamat savings ta. Ay na. An-anuam ti ado a kwartano ag sakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga atyak ka ba lang tagbiyahe? Aginana at tumadlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Baka din na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katun Di mat inbagakan ka nga amin akit dawam kat ipay ko. No, lakit di ka ba lang? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wana, at ado pa iti oras ko kan ka ngam iti asawak. Ngamin, agpasad ak iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangaldaw iti balay. Impambar ko laang agpasad ak iti rabi nga uray saan met. Sana balian, taitid ko mat ti masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Una, tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw, nga adda gaya man aramidam amilagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Agam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat mo't no abuswam ti bagim barok. Agam aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha nanang. At ang aro ti mangibagbagaahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumukluk magak. At to'y tinapasada ak iti nagmanam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang, bakit? Sikat di mang bilang. Jakon iti ti mapaspasada ak iti rabi. Ta isuday jayan ti savings na. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmat gedam iti aldaw. Iso nga waray di kan agpasada iti rabi. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumbe nga pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaupubing ang paylaang. Angam kasanunton, no maurnungan ka iti puyat ken bannog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lagi din ay ato'y asawak. Di ka kadiagdanag. Kas makita mo ito. Napigsaak. Mayat ti pamagig. Sa anak tungag sakit. Bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito in text ko ken. Wen. At to'y ti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na, honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggan agawid ak. I-silent ko ti cellphone ko. Kat, kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam anak ka silent mo ti cellphone mo? Siyempre, naka-vibrate. Apay, kaboy. Talaga awais ka, Freddy. Siyempre Siyak pa iti ko nam.
Ayun gayam, gimatang akon iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey. Wen, at iti susi. Ha? Oh, oh, oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. At dan usarag nga umay dito'y tagos mo. Narikat nga minuti taksya ka na yung titugot ko kayo. Ang mga nod na makakita di tarwar, anak ka park. Kat idanon da iti asawa. Awan anyaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget. Jak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay lang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga ilus-lusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay ka ta mapantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngabdi ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop di taxi. Apay, naan ano tilugan mo? Medyo nalukay nga ti preno na. Kanadagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga ro di jay shop ang. Gusto matkit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging gainton malam. Tapno makapasada ak madlaang inton rabi. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang agkarahe, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ato ti pasahero. Apay ka di? Kasangay nga minti may sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ije balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman na makarubot ka. Taitulot ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rot inton madamdama. Agdigo sang labiit. Sige. Urayek ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpad ka na imbag, tapatarayak iti kastaunay ti motorsiklo, honey. Ay na, inayadom na ang Freddy. Di mo unay partakan dag pataray. Relax ka lang ka di, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang yung dito kanya. Ang di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagaw si ti papanam, honey. Oo, at talugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, danag mo na ya. Ha? Diyak matan may turong ti manibela. Ay, turong tani ti rangkis. Nasaya at mata nakabuot kan. Dino tayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malay kunti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero apagig. Anay. Kunam. Gaita ti maal-ala ti babaero akaskan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Freddy. Limad kayam alipliputan nak. Ay ko. Pagawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatag kan panangasikasukan ka. Awan ti ammo ka nagkurangakan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanya, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Agluna ka nagbasula ka. Basula ko ti amin. Sorry no nasulisog kak iti sa bali a babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalabit nga agtultulay pa'y laang ti panang lukluko yung kanya. Pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay.
Gaputa saanan anak kalasat dayjay ajuana iti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Silvia. Natayan ti kapit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayem. Kat may sardang matan ti panang liplipot yo kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Igarig. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit, boy. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatan ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso pakawanan ka, Freddy. Nasakit tinaramid mo. Namruming bawlat na ti asikan ka. Sana kaskari na ti manglipat. Kan mangawat iti inaramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaksi ti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ako bagay. Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak nagbimbag. Tapno masul ni takdak iti nagkurangak kada kayo iti anak ta, Silvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak matlaang, ngam saan akon anagsubli anagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, kat ita, tultulungak langan ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak matunay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa biag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal metten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy.